Anh chọn mol mấy ngàn thua tầm đều hết cả. Tuần trước mà hiện cái PS nên sao cần cả là, cô ta muốn à, cái Chief Secretary lệ, cái Resident Commissioner tên, atul muốn à mình trôi mà rồi chú one to one, pakhat sau Prime Minister lệ Home Minister te chú midang, rồi lo mal sao in mu tên đua vangin, cái mình cả kal đều bera. So anh đi khát sao cần sao mà Delhi à hiện in. Chú mi chung chuan Dr. Jay Shankar, External Affairs Minister nen kanin mua, Prime Minister nen kanin mua, in Union Minister for Ministry of Road Transport and Highways, Pu Nitin Gadkari nen kanin mu boka. Home Minister Pu Mitsa kanin mu boka kanin biak na Home Minister nena kanin biak na han bozu ngai ama bangin Home Secretary nen kan hanin muzui boka tichuan Civil Aviation Ministry and Secretary tenen anni hi chuan kan thlen ina minron mu a chuan kanin kom boka chuan hon pain Calcutta nikhat kanong sama British High Commission kan tloa inkom na kan neih tin Merchants Chamber of Commerce and Industry kumza chuanga upato heng sumdon na khovela chuan India rama chuan ompol ania sumita chuan Chief Minister ni minlom saka felicitation program and siama tachuan kan wakala press meet and local maya inkom na kan nei khan press conference aningal tamaya chuan kulama press meet po an kim le a tin Delhi Mizo Welfare Association le kan ko ran try to te le zirlai try to te so lui kan kil puya so tiang bokin Calcutta Mizo Welfare Association te zirlai try to te le ulaya kan pastor sang khatene ni zana khan so lui kan kil boka ti chuan kan zup kala thil poimo kan han soi te hi tlang pui tuin pakhan na chuan Manipur le Myanmar atanga refugee local and called Chungsang ania ami Chungsang a hian Myanmar nena kanin kara hian border fencing da tumna India sarkar hian alo neia tun ministry kalta nilo amma sazo ka MNF ministry khan triau dunga border fencing nei hi anlo zukurota resolution Assembly Khan and Puluta Khatila Khan ZNP kan nia ZNP Legislature Party Khan kan pompui thelo kan pass pui du lova kan chuak tau to a chemical zel te po khanin alanga tu na hian refugee te anlo kaltam le ta ka bangin border fencing nei kha anlo ru ka amaro chu khilai boundary ki barlui ramri ania hi ramrian siam don khian min ron lova kan fiat pui lova kan pompui bok hek lova engting nia ma chuan zo na thak te ro rel na pakhata kan la omang ti thlir tu kan nia ZPM te hi sumi kan Greater Mizoram policy nen chuan a in kala tin India sarkar hianin pakhan barat antia Greater India ani ve ma yang chu sumi dream chun nei ve bokani sumi nen chuan kal koptir alorem chang viawa chuan chuan khilai khian fencing kan da turin lo
kan da chuan he bar lui ram ri hi India hian kan pompui kan recognize ti na ni dona kan ram ri tak tak so khi ta ani turani he hun hi kan la thlir renga chu wang chuan helai hian fencing kan da tur ni lowang kan pom thei love kan ti a chu min pompui via vin kan ria a kan zo reunification kan ti le akhan barat an ti hi kan kai kop ani ber mai chu wang chuan khilama kan u nau te an du wang po ni lawa elaya him na zonga local te hi an ri ru kan ti na tur ren lo naki na ro rel na pakhat nuai kan om hun tur kan thlir tur ani heng te neu neu te chu tun temporary thilani ala re mai dona an ram te pola zale na ngan hole duanga chung hun te chu kan thiranga chu mi pia lam chu kan thiranga ya chu wang chuan heng kan u nau te ri ru hi kan ti na thiang lo ni kan ti a ni thatakin hei kan soi ho a border fencing da hi an thul tura ka ngai India sarkar hian tin Myanmar atanga refugee lo om te hi chin chia na bik biometric identification siam sak turani tin sarkar ma sa tang khan Home Ministry in alo nor to a kan sarkar ma sa khan enge mo chen a local pui to a ma po an lo la viau to a amar su in thandona khan an chol san ri ni ro sen ti a chu tu na kan din munania emi chung chang hi India sarkar hian keini mai emomin ti kan tia wanga han ngai tiam lo deuh kan nia alo ni lova foreigner reng India lo lut zong hi biometric identification nei tir vector alo ni to zoka chu wang chuan khatianga India ram pum pui man tur ani wangin keini bi khan ti lo dil kha an tan pom har sa tak alo ni ve to a hey India rama Bangladesh te bundang dang atanga aru ka lo lut ru tam tak kan nei to asama te po tam tak kan huwa khang buai na kha India hian humpel adu to wangin hetia dan lawa lo lut omreita citizenship nei le mai ta ho hi ti top ani thene turin biometric identification hi India ram pum pu ya introduce an lo tum to a chu in pom ve ngai ni in thetiam te min ti a kan thetiam viava ama ro chu kanu nau ral tlan local te hian khatianga chin chia bik an han ni khan min thon hodon aniang ti hlauna lian taka phena hian an neia chu an ri ru ti rom tu ani a emi an hau thom na hi chu kan ti re sak angai kan ti a Home Minister in assurance min pe a he thil hi an mani thon hon nan kan mang don lo thamuang takin lo om ro se an rama boy chung chuan kan thon hol wang ti assurance min pe a ten Chief Minister ini nangin nang point assurance lo han pero lo lau thong re su se thamuang takin om ro se ati a yang chuan kan du anga khami ka hanti lo khachu rembik lo wa amaro chu khatiang zong a lo thon na eng ba om don lo chin chia na ni mai foreigner an ni ve miu awangin lo chin chia ni ramaral muan huna te thatakan hon le thengna tura ruam man na ani a hon ngam ani lo chung chu elaya kan hon tir don lo e thamuang takin kan zinga an cheng ve don ti kha assurance wena po heng kan pedu ani ten khami achin chia na bi ka kha a portal oma tuna an portal man lai hi min man ti ran tum hi kan du vak lova achan chu dan lawa lo lut thon ho tur te an chin chia na portal ani ve tlat mai min man ti ran tum hi chu wangin hei hi chu kan tan man an nuam lo portal fran min siam sak niang chu kan ti a chu Home Minister Khan kan lo ngai tu nge ti da ne tia Home Secretary nen in soi dun don nia tia Home Secretary nen kan han soi du na
ti chuan porter fran buat sai dan tur kong kan ron zonga nga ruam na kan ron siam ange an tiani ten tun ma khan tuna ministry tlata MNF sarkar lo sarkar tir sang ni le som pakwa khan maintenance of household registration bill kan pass ani kan legislative assembly a hian sang ni som pakwa kan pass kha India President Pompuina assent angaya tun tlangin India President in assent min lapedulova chu kan han take apa tun assembly ralta po khan wenga mozat house a ke pon ka au cho puya hi enga tinga tun tlenga president assent kan lan lo enga nge kan sarkar in bo zui tun a engdin huna nge din enge har san na ti kha ka zo thina san na mu mal tak min pe thei ngai lo kan sarkar khan hei hi tun a hian kan ma mo ta ni ani na taka chuan kan chief secretary Louis Pulal khama idea khania mizo te hian kan pi pu atangin lal la lai tang to in khotina khochiar kan nei ni kanin chin chia ve thlap ani tun ma po khan chu kan nei lo awangin chu kan nei lo wangin tuna hian kan buai ta deuh ni in alanga hei hi India President hianin assent min pe sela hei min man tir mai ro ti chuan khotin khi kanin chin chianga hei hi chu a permanent a solution to rani a ti chuan foreign atanga lo lut kan rirwa chuan chim lampang kho chaka kan unau te lampang ai mai in Bangladesh atanga lo lut thin te nan kan du ani hei chumiania wang chuan nakina hei hi kan introduce thei chuan mi an pem don reng in ko hrana pem le kha kan lang chi hian an pem san tur khwa tangin pem le khan langa an lo kal na tura an lo chin chia ve lenga khami te khole tuini lo khachu khatiang kan thlia rang zung thei to dona ama ro chu ani anga kan bil kha pom har sa ti an lo ne ya withdraw le mai wala atharin ron thelut ula minti a chuan athara siam dan kha indu dan kan khasi lova chuwang chuan siam dang lam indu na lai in modify du lai kha appoint in home secretary min ron pe selangin chumi dung zui chuan kan lo siam thang atharin kan thelu don nia kan ti a hei assembly a session kan nei hun masa a kan payment thei kan in base ya atharin hei kan thelu lenga ti chuan household registration bill sarkar masalama an nor chua zolo kha kan nei thei tura kan in ngai ni tin a chom dol na da hi Manipur le Myanmar atanga refugee local chom dol na hi official a kalpui thei alo ni lova India sarkar hi 1951 UN Refugee Convention a khan signatory an lo ni tlat lo mai India sarkar hian kata khan India sarkar hianin aminga sign ve lo wangin tu ma hi refugee angin India hian a en thei lo ni ten chu mai chune lovin 1967 UN protocol aum le a refugee chungchanga chuta po chuan India hianin ming assign lovani khamiani wang khan refugee ti ming banga enkol na pe kha thil thei ani lova kaini rama chaw ni lovin India ram pumpuya refugee kan nei ve thiang talo lat mai ni enge ni hei hi an ngai to na tu ma ne ro hun lai tang dai to a thil local chho to khan ni a chan kan juk traverse se lova tuna yan kovela hian sarkar za som kuavel kan oma za sarkar za som li le mi sarkar frang za som li ten hei hi an poma an saina India hi kan tel lovani chu wang chuan refugee status hi kan pe thailo antia in no luigi po ani chuang lova ama ro chu refugee status pe chuang si lovin
ain kol na ai ro chuan thei to pa tho ho kan tuma central sarkar le state sarkar in kan resource nei ang te an ni tan hian kan mang nona kan de na an khosak atul sung chu duat takin kan en kol anga sum le pai kan nei lo viau na in emi kong a hian central sarkar point mi thla thlam don chuang lova chu wang chuan lungai tur chu omin kan threlo refugee ti ming an pulo na a chom dol na ero chu kan kalpui don tho ani ten British High Commission a kan len hian eta an how to power India marchak BL2 chu sung len chuan British sarkar atanga tranpuina relief measure om thei om te ron chet ve theinai nei don em tin kan han soma kan theyang tokin ral tlan te tranpuina kan ron ti ve don nia an ti a maro chu sarkar kaltlang ni lovin kan NGO kaltlangin chumi te chu agency amangin an ni po hian min ron pui don tin an deputy high commissioner po Mizoram ron tlo turin kan in soma ron zin chodona chunga te po chuan kan refugee camp te po hi kan tlo pui tura kan in ngaya an in hen atang hian tran puina eng masat kan don thei kan in be se ni tin prime minister le home minister ne na kan soi chu tuna kan refugee nei te chu rele mai tur ani a Manipur atang local te phei chu foreigner an ni lo fima India khole tu an nia India constitution hian India le khole tu zong song khoya po India rama hianin an om theyang an in beng bel theyang ti hi kan right an ia citizen zong song in chu wang chuan Manipur atang local kan unau te chu India citizen an ni sa problem aom lo fima amaro chu kha India constitution khan du na India khole tui unsettle thei in le lo an ben bel thei an phal sak lai ro chuan Mizoram bi kai ro chuan kha ven him na kan ne ya ILP mangin an du in kan rama chuan an local ve thei lovani khami protection kha kan nei sa BFR Bengali Strand Frontier Regulation British Hovinamin Siam Sak India Independent Nuwa kan adopt zui tak zela khatuna hian danding lai lania kamin nuai khan ILP kan neya chu tuna Burma le Myanmar atanga refugee local te a hian he ILP nuaya Mizorama pon lammi lo lut te hi an ngai poimo zok ani ti kha ka thlena abik takin West Bengal le Assam Muslim ho an lo lut renga West Bengal sarkar le Assamin adal zo si lova kan thenom haila kandi district ate peichuan khang illegal migrant kha za somriat ve lai an nia chung me te chu Mizoram an ron chowa permit an ron la a Mizoram Muslim an tam lu tuk to hei hi kan check lo chuan nakin zela kan population balance po hi lati boy the ni a kan resonant kim min trauma hei zok khi kan ngai poi moni ti kha ka thlen ve a prime minister le home minister ne na heng ho identify nan hian biometric identification hi imang zo kang uti rot na ka siama eng po ni se proposal ron siam la kan lo enang han tia ti chuan kan official ten proposal an la siam nga prime minister ne na kan la the lu tanga a khami biometric aim kan man lo point ILP kan kalpui nan hi abula tanga en nona chambang om thelo tur le tuna hian khoya nge om voina exam nge lo lut nak tu ka exam nge ho tur khoya nge nom hemi riat na tur system thatak hi kan siam angaya chu phalna min pe ani chuan Ministry of Road Transport and Highway pu niti Gadkarni nen kanin hua kan ram kong lai dan kan soya
tuna NHIDC lina kong anlaya kan environment anti siat na sat zia hi hei hi kathena hei hi atheng zui to turin lo kan ram anti chena sal tuk to hetiang hi kan ministry noi chuan athlen kan phaldon to lo atia chuta chuan NHIDCL kong lai dan sakle zuala kan en puya kan control thei dan tu te kan soi tlanga emi chungchanga ka thil thlen hi a press meet ne nan soi vek chi po anilowa a result in le mai don en akin tu nang hian an tal kan rem ti don to lo kan ram anti chiat zel hi kan phal don to lowa chuta chuan ruang man na ngam kan siama wan tlanga han puan chu chi po ni lem lo te la kha ka du tok mai la ten British High Commissioner kan len na hian kan ram mau atanga mau riak lak na tur bioethanol project chu din kan tuma Foreign Commonwealth and Development Office antia FCDO hemi te hi investment he project a hian anon nei ve dona investor zinga antel ve dona ti chuan tuna tanga rei lo te a hian hemi mau riak sor na hi din ngal thei kan tuma chumi tan chuan in PowerPoint presentation minron pe sela ti chuan kan minister tele a concerned department official te nen thlir howila athang kan tia tunkar mek a hian chumi PowerPoint presentation min pek hun tur chu kan lo ruat to ma se ka jin le ta sia anon ti man lova kar le lama chu arang lama ti kan tumanga ti chuanin memorandum of understanding tunahin a draft kan nei to a hei hi PowerPoint presentation min pek nuwa sign mai thei ani to a kan sign nga ti chuan tungna mamit district a mau kan nei hi Mizoram kan mau nei song za pali mamit district a hian a oma hei hi kumli chung vel chu an du khop tok tur vel ania nitin mau tlon nuai khat an ma mo don ani ti chuan mau huan nei po hi kan farmer te tan ei zon na tham alo tling chho to dona kum ne upa hian thria ka nga bera heng angani ruwa chi sang kan nei te po hian thria kan nei ve thoma se mau tak luka tha hi amlova chuwang chuan kan mau tak hi hetia kan thon chuak rui te kan ti top dona tin tu na hian paper mill rondin du te poi minon dora a sen so song an ma nin ti vek anin huama amaro chu karlea minon mula chu planning lamin loje chiang phot sela chu min ho chang kan endon nia kan in ti a tiang chuan kan ram mau te aniang anga man tang kai dan kan han dap ve mek ani ti chuan hemi hi kumin chung hian tran ngal kan tuma rampo tuna hian lei mai tur an hual to a bairabi lama khwanin ti chuan a thei chuan hei hi ti len chhozel tur ani a he ta mun danga po he tiang hi project hi pani pathum te chu la nei thei danom se a thaviau don a kan ti a chem tum ne na ei han mu ve mai theina technology dang ngai lo amau bula tanga ler thlenga man thei ani a chu alom viau tura kan ngai ani hei hi tin British High Commission hian Idle project midin pui hian thre lova chu mumal zokin an department nen la soi hova kongzon ni seng kan ti a chuan kong lai tepo engama chen kanon pui theyang chu min ti boka tin Mizoram atangin atam theyang ber nurse United Kingdom in ron thon thei chuan alo mom khopang an ti a
ti chuan hei kan ko khranin College of Nursing Nursing School te an nei chowa nursing lama hian chakzo ka ma kan lak thei chuan tuna mihring kan export hi housemate te na nuai nung ka tongan huat thu suwa thok deuh thlir kan export a khatia na nuai nung thok tura kan nula te kan tlangwal te kan thon chuak pho hi atlom thlakin ka ria ko hon vek thei hun hi omseng ti kha ka ri ro chuan oma ama ro chu technical mi hei plumber te engamo na sang vak si lo le nurse kan tiang te hi dima na sang em mani chu atam the yang ber an hlo a thabok sia nurse kan thon so thei dan kong hi min ngai to pui anin huama chu kan ma chop ania tin British Army a kan mi zo nu la le tlangwal te an tran ve thei dan tur kong kan soi ho boka British Army han ni de chu chak ve tak takin tamin ka ringa an hlo tha em a hei Nepal ho te point Gurkhali ho te po hi an la trang ringa sumi kong chu dap turin bo zui turin kan da bok ani tin Chamber of Commerce te na interaction kan han nei na hian Mizorama partnership ron nei te an chak em maya andak zok ani ber mai kan zo na te min zo ta chu milam chu kan ya engtinge collaboration ten kan ti theng em an tia acha kan tama Delhi kan cham chung poin kan rama project ngei du rem lo miron mutrok kan tong nem ang renga thlir kong thar in hong dong na fiat na hi an ne ni sumdong community le industrialist ho hianin chu adu na zong kan lak lu hi a thadon lova film kur takin khuta kan residential commissioner te po ma lo la turin kan in cha a thabik kan nula le tlangwal te tana industry lama le entrepreneur lama ma an son pui thei ngei tur kan ram ta na nok sak lo tur kan angai dona chu te tur chuan film kur takin itiang kan tia hotel industry rondin te an chaka steel factory te le oil seeds lampanga hemi oil la hianin kanin todel theina turin chung te po churon bun andua tin animal feed factory rondin du te an oma abik takin oil edible oil le he sangatso te rancho kan han ti renga kanin todel theidan tura khachu keni point kan beng aver zuala chu kong idap te ang kan ti a tiang chuan nge ni kong hi kan hon zaw angaya thlir kar te takte in khar khip Mizoram kan ni ahun to lova kan in expose ahun to khovela India khovela kan in expose anga khovel hi kan ta kan ti venga ti chuan nakina kan nula kan tlangwal ten ram chua contract lian zong an tho ve thei hun chu mai ni lowen national tender chang ve thei tur le global tender po chang ve thei turin when atang kan in bol sai angaya thong le khata khadin buna kan chuang mai thei don step by step in kan kalanga engtik hunai ma chuan kharam ka kan la thleng ve dona chumi chu kan thlir ania chu wang chuan entrepreneurship lama te tho pui tur company thatak tak hlun tak antama hengo he kan bo zui anga tina bik takin toy exhibition ron nei andua toy sa hian khovel hi China in a dominate ria India po hi aron dominate lat to maya chumi lata ata tal chu India hian adu ve a chu wang chuan toy factory hi mitam tak e zon na om thei tur ania kan thralizing a tui ve anom kan rin deu wangin exhibition nei an chak boka local exhibition nei phatang kan ti ni chu transwan heng lai kan entrepreneurship te po kan entrepreneur te po lo in ring ulangin ka exhibition a khan in lo kalanga thil kan ti ve them kan han holding policy noya khami e zon na lu tur kha mi tui kan om ve em ti kha kan ngai tuanga ti chuan central scheme om tlang om sa le kan han holding scheme
hemi hi conversion sin kan kalpui dona bank nen agreement kan sign anga tun ma chuanin kan sarkar tena beneficiary an than reng hi party worker an recommend thina project engma tak tak nei lo tho tak tak po tum lo an nia kang ka bank lam hian an khechiang lu tukan owner lu lo vani chu anin dem tona kha re thein turin mizo zinga kan bank service kan senior ber pucho ke hi kan la lut dona deputation in chung tenen chuan bank tenen tho ho na thatak in ring tonin ma kan la anga ti chuan loan thabi kan han tiang chi te non banking financial institution te po ladin so kan tum dona development bank kan tiang kha chu tiang chuanin kan thalai te tan kong ein hon thein turin kai mani financial institution nge tanga loan te an la ka guarantee te thlenga kan impact thein tur MSME te ne na tho ho na kha kan ri ruwa oma nai vaya chuan toy exhibition chu nei photan kan ti ni tin civil aviation ministry a secretary te kan thlenna an mani in minran huwa thil tam tak kan soya Mizoram helicopter service tamzok kan nei theidan tur ruam manna kalpuini se kan tia chuta po chuan helicopter lianchi ni thei selang kan tia district som pakhata helipad niloin heliport din ni sela ti chuan helipad himun som panga siambel bokilangin chuan heliport a hi chuan refueling te ti thei veka chung chu employment engama zat a generate don boka chung chu ti tum te ang kan ti a chu kan malang na tur kan ma chop ani tin tu na hian indigo chau hi service kan ne ya unmonopolized lat maya manipuran buaya thona zindu customer kan han pung luaya affair hi uchuak tawin tu na hian anti sang ta kan thona chuan man hi sang lu tukani chu kan zu control thei si lova competition om lo wang ani a chu wang chuan competition om theina tur in airline dang in the Air India lak lu dan kong min lo zon sak te u kan ti a chu andin ma min lak sak dona tin kan airport hi khong e khalai not te kha airport not te kha China kalpa kan nanti kha China kan notir chaka airport akhan kalpain kan airport hi kan ron en tu na khuanin ramp an lo siam ve kam rule ten ramp ani an siama sum sen ko tam hle maya ram pani chau in siama khu abang nei lovin ti khuan an kalsan ani chu kan zo chianga a original estimate a khan abang khalo tel rang sia chu wang chuan abang hi ei no da tir nga ru kan ti verbal instruction kan pe top maya abang om lo chuan thi a lo thonga ru lo suranga passenger te kan hu vek don ani chu wangin khu til ti chi ani loma tar le dam lo te tan pe chuan angai na om lo hrim rinai na thui rep le nga la chu abang ti turin kan ti a chu poi som sa alo ni nge a chu a ramp ani a tin aero bridge kan ti hi an lo da lova aero bridge chu nge airport atanga thona han lung hal mai thei akha ania chumi provision su an siam si lova chumi han siam le tur chuan tuna china ka soya kha aram pa khu chu chiat le ngai don sia a boi thla khom mai a poi ka ti khom mai ei thona trum huna te chuan thona airport atangin leya kal lovin thona chunga kan lut ngal mai ania leilon an do a khatiang kha an lo siam lova aero bridge kha
provision alo om reng lova maro chu tun mai han ti lei thei ani to lova tin baggage area khu asir le lama chawan lo da a le lama apani nia da turin instruction kan pe ngala chu a original estimate a lo tel veksa a tel veksi kha ale lam chawan siam ale lam siam lovin ti kwan an kalsana hei tur hian ilo contractor hian atira estimate diktak angin hei baggage area hi asiam turani kan tia chu an thong hal tura kan ngaya tin khomi a chong chung an siam mek departure atana an tia khu khomi kong chong kan han ti khu vaibel se sari chuanga gamrula na siam ania khomi a khwanin a dropping zone a khwan engma a chung zar lia tu omlo ni khatiani khachuanin fura kan lut kan suak tur kha ro kha kan do don ti na nia adik lo trim mun nia dropping zone a oma first floor a kwan ko khu a chung zar ve turin na lo tang ngal turin instruction kan pe ngal bokani chu tun hon pa kan ron ti ania a estimate a lo tel vek boxia khana na chu anti turani kan tia tin VIP parking a ran pa da kha kan ti bo to boka VIP big a ran pa turani lo kan ti ni tin kan airport hi a hau tak lu tuka kenia state house tu main state ta airport nei du adom mia to lova kenia re theiberina airport state airport kan nei hi thila thak deu pania chu wang chuan hei hi AI Airport Authority of India kuta emo Adani Group a emo in London ngai to ni seng kan tia chu ministry Civil Aviation Ministry in Minboi Pui Dona Adani Group po hian dio letter anon ziak to kan nena atu nena zok nge peila thang tia kha kan zir chianga arang thayang berin kan airport hi chumite kuta chuan lan kan duani tuna kwan night landing po kan lati theilova han upgrade tur hianin ti ngai la tamnu to ka khoy summa kan neilo SEDP atanga tuam hlom mai khania khatiringo chuan ram ro pui kan thleng don lo enti kong man a cube don lo re reng siang sani tuna hian Gauhati airport ku a limit a thleng to expansion chance om mi to lo ni ku ai kwan chei that thei ni to lo leng pui hi nakina international airport atan po a potential nei kan ni a refueling system te engkimom se kimi far east lama thok so tur zong te po heta hian an tum du don a kong an ai zok boka chung potential nei chu kan nia wangin ade ral na tur ahlan chon na tur a po hianin market nei tha kan in ngai ni atu zok ber ne na nge kan hlanang angam huai ne na khan hei chu kan hlan mai do na hei kan han malak na ania tin home minister ne na sam ne na kan in karam ri chung chang kan soi boka chu buaina le tharum thona hi thleng to mi alo sila ei chu political level a kan soi fel turani kan ti a chuan tun ni sam pakwa hian Shillonga plenary session NEC kan nei dona home minister aron chair dona chuan Assam chief minister Himanta ne hi soidun turin kan da boka home minister in minriat puya tiang chuan buai le nga ka phi chung lovin kan buai lo lai tang hian kan ram ri ching fel turin mala ngal a tha kan ti a in rem dan kong ngai to kan tumani ten Delhi a khwan Mizo community khwan kan house lo khu chu Christmas ate kum thara te chapchar ko ta te han kho sak theina an nei lova ruai te kan lo thre duwa kan thranem ve to sia manja na cho kan han ate po kan leng lovani chu tiang chuan e wangin peace center kan mamwa peace center to ram lo da bro kan intia chu
ram leitur kan zonganga sumi su kan hmu thei chuan peace center lian deuh tak mizo community chian ni than nia kan om theina tur kha sak chho kan tum don ani ten Calcutta po hianin cultural center kan mamua chief minister nena kaziak dona mun min peturin West Bengal chief minister khu kabachmet ania 8 Lok Sabha anau pangber ve kan nia MP kan ni duna chuti lai chon kum som thum panga chau ve kan la nia alodam lova ka anuam sam lova ka mut man ta lova to kharem ta chi lova ani ne na hian ngen ngol takin cultural center tur mun kan dil don ani chu lot lin don le don lo chu thu dang ni seng tin new town na kan house kan ron tlo boka kalpain centralized AC an lo nei ha hau tak ma amen ten nan kum khada nuai sare nuai riat ten lo senga a that hei bok si lova chu wang suan split AC kan mamwa chu tiang tur chuan ruam han na lo siam ulang kan intia ti khu chuan classical le ni puya om ngai na om lova chu wangin kan nei na ko la rei lo viau na adin mun ko lo che viau mana ko siam that kan dua ten balingans rota kan Mizoram House masaber kha kan tlo boka kan chief minister masaber pu cho chunga hun laya kan ria thin na nia alung pol lenga lo thia veka lo nim bura chuan kan sarkar kalta khan fral an lo tuma an lo fral fel to Bible se som thum pakwa velin falin ka ria som thum pariat le tlem nin ka ria mi pakhatin alo leya aman po mi lo dong diam to Calcutta welfare Calcutta kan house at hok tu te zong song le mizo welfare le kan student mizo zong khuan an ui tlok ani khu shalila amanin Solek lampangate Newtown lampangate mundang leila aya try inside la tika atira idea nia ka lampang bo suina reng ka am ta silova afro ringot akhan man mo de norna alo oma tunai tu sang atangin mani de mai khan kan sarkar tir khan aman an loin lan mana chu a file te kan study kanen khan sell deed kan la sign pui lova ten kha nei tu tharminga registration kha kan la tilo boka aman kan dong ani maya an memorandum of settlement MOU kan en khan an agreement kan en khan clause ni lai cancel le theina kha sarkarin thunei na kan lo ne ya swan law legal opinion kan la kan law department ka en fiatir to boka chung mang chuan nilai jing a khan Delhi pana kan chu don jing a khan ka cancel tani ti chuan order po chuak to poisa po kan return vek to atuna hian kan nei le dona khu an lom le kan mi zote khuta khuan Z+3 kan sakan phala ground floor le chong thum tinania 60% for building ania and the rest of 40% for open space ti khanita chu West Bengal Sarkara and housing minister khu and municipal corporation and mayor ni nen alo chel khopa ania chen chel khopa lo thianga chu min the da chuan DPR thar kan siamanga chong ni dang khami bak min sak phal sak tur khan dililang kan tia atul chuan keima po ka kalmayanga ama muturin abula building sang pui lo ama keini khatilek min phal sak kha adik big lo renga chu ka chumi kan sak thei don chuan kan JRC te residents to te le thildang tap tak kha accommodate thei dona
VIP lam deuh om nan te pawh kan dah thei dawna tichuan a hmun ngaia tuna khuan kan nei let le to a sak kan tum mek ani ten tu trum kan sin hi kan maiden visit ani a tu ne na ma eng ma deal ka tum lo ka deal bok hek lo Prime Minister ne na poeng ma ka deal lo eng ma ka deal don lo se in mel riat na nei tura lo kal mai ka ni ka tia chuan eng ma kala deal ri lo wa an lo in hong ma mi lo welcome traffic an va in hun phei chu ke ma ni lama hun kan nei lo wa hun phei chuan min dai seng Minister tam tak kan mu thei do na an ma ni lam zok te point min ron zai nuala ma seng rem chang kan pe thei ta lo wa Prime Minister nen na kanin kom na tun tu ma chuan eng ma ka dil don lo se thalia ka local lenga ta chuan special package ka dil don se a project karon keng don ani ka tia local la tam thayang per azing thayang per kanin mudon ni atia chuan Nagaland Deputy Chief Minister hi min lom pui turin thok thana aron thok lu dona nagat feile eng engemo aron keng dona chuan ikal le hun chuan min hruai ngei ro tia chuan Prime Minister ne na khan Nagaland Deputy CM hi karon hruai thengem katia eron hruai ro du le cabinet zong poron hruai ro min tia tiang chuan in po takin kan oma khat to ka Prime Minister nen hian in mu deuh zau reng tha kan ti du na ti chuan enge kan la dil don chu kan la soi lo wanga kan ram tan thil thatak project lian tak te po kan han mi thla chuan om ve a kan lo thlin don le don lo chu thu dang ni sengin chu tiang chu kan tuan trum zu kal hi ani a tin kan ang lo chapchar ku ta hian kut pa turin kan som thangota chu a o mai theilowa o lo mai chuang bok lova hun min pela arem chandan karon ngai tuanga chuan arem thei chuan karon kalange atia chuan arem thei don chuan kut pa te po kan mang anga tin Zai Shankar Dr. Zai Shankar kan External Affairs Minister hi lozin don boka lozin turin ka soma ani hianin kan marma unau te refugee camp te po en pui ka du rim fima tiang chuan arang theyang berong kal katumang atiani ten khang ba ka khan kan drug addict te rui hlovena min ti buai na salutuk hi kan buai puya tuna en mi khwal tha pani kan nei me ka USA tangin pastor pani anon kala Presbyterian Church of America amite anni a helaya keima ge sangin kalo thlenga ti chuan kan home enge mozat amun an tlo to a an la cham meka an la tlo zel dona ti chuan an tlo thei ang te an tlo zo Excise Minister le Social Welfare Minister nen kan pathumin an mani nen chuan a conclusion meeting nei kan tuma headline local na zong video an siama ut an mun pui American keng thadona ti chuan tuna kan ri ruwa chuan center lian tak rondin an duani center lian tak rondin an duwa helai an office tur lo do na thei te po kan om to a alom om khopa amaro chu kan center thren khat lo an tum ten an lo cooperate vak lova apoi ka tia tuna home kan na yang hi chu in lama boina an siam lo nan enge mo chen kan da sang ani de umbaya an lo chua lein eng ma ejon na turan nei chuang lova an lo chua ejon na an nei theinan khatianga thiam thil enge mo tenen entrepreneur lama te skill development ate chortla ka chua kan dua chumi lo chuak chu kan han holding noya kenin kan lo tuam lo manga mani kulaya TBCC center kan zut lo te kha thalai tha mi zariat le somnga ma thu ka zuk soya kan nau zo minga ho ania eng ma tho chu anei lo thalai mi zariat vel kulai kon tom ringot mai
apoilu tu khay kan ram tan chuwangin helama hian chak taka kal kan tuma tuna America ram atanga palai lo kal te hi e kar le an lawm thleng dong na in kom na kan ne ngan hon le main chuan an zuk hot thanga America thil project lian siam thai tur nia min ngai sak chuan helaya project lian an ron siam anga ram te kan lo peang a sen so zong song an mani ti vek tur ania ke ni sen na tur om loa ram te kan lo ngai tu sak venga e tiang chuan a donate thei te kan om phe chuan lo mom khopanga tiang chuan in kan rama rui lo ngai te ti tak tak a chan chuan na e tho te po kan han tum mani tin a tober kan soidu 200 days program kan neia ei sarkar na rei lo te kan han lak chung hian kan official te felzia ka mua an lo efficient khop mai Mizoram sarkar na tok te taipon taima aran pon rang nan thok treu mana kan 100 days program hi tam tak tu nen kan achieve toni tin 100 days a han rol meu chuan 100 days program chunga kan khung lo hi engma zat kan ti man don bok ni in kan in ria kan officer te chunga lom thu kasaya tuna hianin en engemo kan ti bel mek zela kan puan so ba ka khan tiang chuanin ma lak so mek zel kan tuma kan sarkar na tok te chunga po lom thu kan soi du ani ole kha zong khani selangin anin zo fia du te kan nem